Proč jsi se rozhodla pro téma, které si ve své diplomce rozpracovala? Tak vlastne ja som už dlho pracovala na projekte, ktorý sa zaoberá vizuálnou analýzou tvári. A keď som sa rozhodovala ohľadom diplomky, tak sme s vedúcim rozmýšľali, že čo by bolo vlastne dobré na rozšírenie toho projektu a vyšlo z toho to moje téma. Zažila si během přípravy diplomky krušné chvíle? Stalo se něco, s čím si nepočítala? Co to bylo? Tak stalo sa mi treba, že algoritmus, ktorý som navrhla, nefungoval ani po mesiaci ladenia, tak som ho musela zahodiť. Ale myslím si, že každý človek sa vlastne pri tej svojej diplomke stretne s nejakými problémami a práve o tom to je ich nejak prekonať, naučiť sa pri tom niečo. Máš nějaké praktické rady pro mladší spolužáky, které psaní diplomky čeká? Poradila by som im vybrať si tému, ktorá ich bude baviť, pretože si s tým strávia spustu času a písať niečo o niečom, čo vás vlastne nebaví, tak to nie je zabava. Jak jsi reagovala na zprávu o tom, že jsi se dostala do finále ACM Spy? Tak určite ma to potešilo, pretože konkurencia bola tvrdá podľa mňa a bolo veľa zaujímavých projektov, takže ma to potešilo. Připravovala jsi se nějak speciálně na dnešní prezentace? Prekladala som prezentáciu do slovenčiny, pretože pôvodne som ju mala v angličtine ako obhajobu. Tak asi tak, ale inak nijak špeciálne. Jaká další finálová diplomka tě nejvíc zaujala? Zaujala ma diplomka, ktorá sa vlastne venovala zachycovaniu vlastne ľudskej pozornosti vo videách, monitorovaniu. Myslím si, že to bolo veľmi pekne podané, hlavne v prezentácii a bylo to pro mě zajímavé. Jakou barvu mají desky tvojí práce a myslíš, že to nějak ovlivnilo porotu? Dosky mám modré, ale myslím si, že to porotu neovplyvňovalo. Co uděláš s výhrou? Asi zainvestujem do nového notebooku, protože ten můj už slouží pár rokov a už je to na něm vidět. Zkuste téma přiblížit lajkovi v jedné jediné srozumitelné větě. Vlastne myslím, že už ten názov vystihuje to moje téma celkom dobre. Vizualizačné techniky pri porovnávaní 3D modelov tvári. Jaký je celospoločenský přínos projektu? Tak vlastne moje techniky sa už teraz používajú v oblasti antropológie na porovnávanie tvári. Samotné to porovnávanie tvári má aplikáciu v rôznych domenách, napríklad pri identifikácii kriminálov alebo pri autorizačnom softvere. Který impuls rozhodl, že budete zpracovávat právě toto téma? Tak ako som vravela, rozmýšľali sme, čím rozšíriť ten projekt, na ktorom som už dlho pracovala a toto prišlo ako hodná téma, tak som sa rozhodla, že to spravím.